Afo di bronya na manaya de nyame adumunti said nanka wo hawo ne ahokyere sunum ne ade nyina no ni nyina fi ho ko Kintampo waterfalls na ko hwa ade wo ho asa ahokyere bia ma je wo manipa de mu odene ko bi sun nya ho atena krata asem no a na yemko Kintampo waterfalls sade ade hye yi eje wede nipa baburo be wa ha ne akire eno makobo chenku e wa Kintampo waterfalls a bronya yi wo mu eje wani sepe won ho a enya samketo akora ebinum ato won ho agunsuo yi mu achese wo dware anigye kwan so wonom nso a wonam yensrahwa hodo ebo wani akoma nso ena mu achese aye anigye sam yi pa eno da nchen a bia mofra be di agoro enso e wo ho no mu a awofo opeso won no ma ekwaje wani bronya yi nso ede won ma ba mofra no edi agoro wonom aba ho ni be ni Adom Kasee etwetwe nkomo a wachese wani agi yi pa e wode wa be hu Kintampo waterfalls. Like, Kintampo, but me need to say next year. And your best, and your body, like a yaji. And then the compare to master again. So, you must have what many be by it. Say, I see moving and now what dear, like friends of it, she, I say, like, come on. And yaji be brave, some of the more people should come to this place. Michael Fache ena bia ya omu asidi amankwada so omaji wani no ohweso na osiesie ho oni Adom Kasee twetwe nkomo a wakire die nti a omu etu sa na mo no mutie yenya waterfalls sia waterfalls ya yenya children's park children's park we be your bouncy castle your swimming pool and your trampoline ankola ne ba isi ane de nhunhia sa akola ne be kwa ase ho bi and no be sand stairs na kwa ase ho bi ose akola ne wit me bi wa akola wa ha na wa awofo no wa kwa ase ho akotuni and as na editie akola ne o mani age sense e bi ade bi mo ba